रायजो राजा ग्राहकफोरखौ नोजोर होनानै क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया फेस्टिव आउटलेट गंथाम ब्रान्च श'रुम बेखेवना होदों। क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खारायगाव, दतमा आरो भ'तगाव बेफोर जायगायाव दिनै फेस्टिव आउटलेट गोदानै बेखेवना होदों। दावहारु अट' एजेन्सिनि बिगोमा ज्योतिका ब्रह्मआ ओनसोलनि बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय बे श'रुमखौ बेखेवना होयो आरो सुबिदाखौ लानो हागोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरदों। समग्र रायजक मोर माने प्रणम থাকিল লগত আজি মই বাজাজ আমাৰ অলৰেডি আছে বাজাজ দাওহাৰু অটো এজেন্সি কিন্তু আমি আকৌ এতিয়া তিনিটাকে আউটলেট এটা পাতিছোঁ তাৰে প্ৰথমে আমি কৰিলোঁ কাৰিগাঁৱত এটা হ'ল আমাৰ দ্বিতীয়টো হ'ল আমাৰ দতমা আৰু তৃতীয়টো হ'ল আমাৰ এই ভ'তগাঁৱত তো ৰাইজৰ কথা ভাবিয়ে মই আজি তিনিটাকে আউটলেট এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ কাৰণ সকলো মানুহে কোকৰাঝাৰলৈকে গৈ পেলাই গাড়ী কিনিব নোৱাৰে তো তাৰ বাবে আমি সুবিধা বিচাৰি পেলাই যে মানুহৰ যাতে সুবিধা হয় পাব্লিকৰ যাতে সুবিধা হয় যে মই বিচাৰিলে গাড়ী পাওঁ তো বাজাজ শ্ব'ৰুম বুলি ক'লে এতিয়া আমি কোকৰাঝাৰত যাব লগা হৈছিলে তো আজিৰ পৰা ধৰি লওক দতমাত হ'ব কাৰিগাঁৱৰ যিমানখিনি ওপৰৰ অঞ্চলৰ আমাৰ ৰাইজ আছে সিহঁতে কাৰিগাঁৱত এতিয়া ল'ব পাৰিব আৰু ভ'তগাঁও অঞ্চলটো গোটেই মানে ফকীৰাগ্ৰামলৈকে আমি সিহঁত ৰাইজে মানে সকাহ পাব বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু ভ'তগাঁৱত আহি পেলাই যেন সকলোৱে ভ'তগাঁও মোৰ দাওহাৰু এজেন্সিক মানে সহায় কৰে তাৰ বাবে মই সমগ্ৰ ৰাইজকে অনুগ্ৰহ কৰিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান থাকিল। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।